Right, salibonani babukile emakhaya lapho ngabili khona ehleli khona sibuyile nje la podcast yabantu size lesinye isiqephu esimnandi kakhulu se podcast yabantu noma ukuphi kumhlaba America, UK, Europe, Africa yonke jikelele sisile phatleze emnandi nje kuphela igama uMC Shaba umfana kumaphansi le isiqholo sasejwane thina esithi endleni sithemba inkani sisenjalo futhi sizophinda futhi lento zakithi sithe sike siziphakamisele thina singalindi abanye abantu ukuthi bezosenzela before ngiqhubele phambili siye phambili sifuna ulenzela isimanga ngoba abantu abaningi sesibabonile ba trend abagcwele yonke indawo koma TikTok bathi kanti umfana omncane nawe ehamba lo malumakhe kwenzakalani yini so sathi thina bese ngingenise kulolu hlelo namhlanje ngesiqephu nje esincane esincinci njengosobancane Aphiwe Sobancane phela thina siyala ukuthi yini lapha necula laphana hayi khona la manje siyala labo ke le podcast yabantu cela siprove wrong ukuthi yini eligijima kulezi yansimbi esizizwayo laloba nabunandi sibuzwayo yini ngempela hayi uthi ngelithi khaxa phela most of times lo ukuthi ngomayinchi iphumile ne kube nzima ukuthi ichayo live I'm putting them on the spot right now ngithi mina ngicela u30 minutes kale ngoma edume kangaka ethi ukufa Jamani madoda shale qoje mephezu kwesibaza amanye amadoda ngazidina noqojamani niweze Ngishaya ingoma kaphephezela indebe ndodela kungenamoya uthini usobancane Manali Muslim. Bathi ashila thembe hlayibambe kulapho hayi ashe hayi khona hayi producer uyayizwa le ndaba le uya hayi bambe kulapho uzabazwisa kakhulu Well, you know, I remember the words of umdala wethu ubaba uChipho Chiteza ubaba uJoshua Nkomo wathi yena the country shall not die, young people will save it. Little did we know ukuthi in all spheres of life nanku ku-entertainment isizwe sivuka phela lo mculo kamaskandi is just not music. Music womdabu is a traditional music meant to preserve a culture ubuyithi babantu. This makes me proud ngebele ukuzwa amaphimbo amahle kangaka esasiyezwa maybe kwezinye izizwe ukuthi hayi ezimnandi kuphela sizithatha ngale but nanzi silazo lapha in direct amfana ukwenza njani lokho hayi kazenzakalile just nje kazenzakalile yeah
kusakuthini sobancane lapha lo muntu ukuthi into ezinje lizihlanganise umfana emncane kangaka kodwa ukwazi ukuthi umold eku-understand ngoba ungahambe lama-keys akho. Ngicabanga ukuthi kusuka ekuthini kwayena uvele uya-understanda njalo ulesiphiwo embona ukuthi vele njengo-Aphiwe kwahle waqondana negama lakhe into nje azalwa nayo. Wow. Ya asonto ayizopha endleleni isihambele. Beautiful. Singaqhubeli phambili ngizibikile mina ukuthi ngubani umfana obuye elizweni elikhulu lejwane. Right, namhlanje ngihleli lezakhamisi zeplant. Ngizanika umfana ukuthi hayi ngizaqala ngapha kumalume sobancane ukuthi azitsho ukuthi yena ungubani ezalwa kuphi. Mina igama lami nguJosephat kwaNdebele. Eplumtu kwazimnyama esikhulu isigodi. Isiceme nje ngisukuthiwa isikhulu singaphansi kwezimnyama. Yikho lapho uzalwe khona. Yikho lapho ezalwe khona. Hayi angazi sithutha sikaze sithini nje. Lokho nje safika lapho Omncedisayo sahlala khona. Kwahle ngoba yikho khonoko. Asikaze sinyakazi. Ofunda khona. Ngafunda khona. Kuziphi isikolo lapha? Ngaqala isikolo ngo1980 esikoleni okuthiwa yiMatoli. Matoli. Primary school. Sikhona lapha lasePlum. SisePlum duze lemacingwana ngo1980 ngafunda ugrade 1 ugrade 2 ugrade 3 ngafunda ifirst term ngase siyafunda eSilima Primary School. Siyagcina ngograde 7 wathi ngo84 nje ngase sithi step back ngarepeat ugrade 4 so form 1 ngazikuchayela imaths lapha. Form 1 ngamenza eVimila secondary school kwakuthiwa izimnyama secondary school. Okay. Up to form 4. So ngagcina complete form 4 wami ngo1991 ngoba ngakathi step back. So lapha mawuqeda form 4 uwenzani ngempilo? Njengomuntu wakhulela emakhaya wakhonza kakhulu izinto zemakhaya. Ngisasebenza nje khona ukusebenza kwasemakhaya ngase siba nenhlanhla ngo92 ngathola umsebenzi eSupersonic la ngo90 Africa 93. Wow. So kwazothi nje khona kusidlala ngo94 ngaseGoli. Wabuye eGoli. Ngaphinda futhi ngahlala ngasebenza ngabuyela ekhaya futhi. Ngafika ngahlala futhi maybe Aphiwe umnyaka ngabuya futhi eGoli. Then ma kuze zonke into lezo uzibalisayo umculo kuphi lapho? Ayu umuntu othanda umculo olandela umculo kumbe umculo into ezabuya siya phambili? Ngisho ukuthi umculo nje into engazalwa nayo ngoba vele abantu bakithi bebecula kulo baba omdala umwevele layo lathi sikhula sizalwa simthole elesiginci eshaya isiginci. Wangasa recorda nje professional. Hayi kwakuyinto nje abona abantu bakudala ukuthi kudala kade nje isiginci zingabambili sebesiyashaya emaphathi ngisasele emaphathi akudala phela ngazi ngaboma 30 something to 40 something like child jukebox. Hayi abaningi phela abakozimnyama abamazi kakhulu kodwa umju ubhikatholi bayembiza ngomthi umju ubhikatholi umju jangeni edabula jukebox njenge jukebox. Yeah, shaya isiginci njengesiginci. Wasukuthathela khonapho nawe kwaba into oyithakazelela kakhulu. Njalo bevele eshazi neze zabo maskandi. Nguye so unyaka lwakho na vele maskandi lusuka khona pasonto kuthiwa mbe njengokuthi nje mhlawumbe amunye umuntu uyabe secabanga ukuthi hayi sikubonele indawo nathile mbe sikubonele cholocho sikubonele phela hayi bekuvele kukhona la nje. So why inspire nguphi umculo lapha ngomaskandi? Why inspire olalo? Kumisa ku inspire namanje. Hayi ukusho ukuthi umculi sibili wanginspire kakhulu ngubheka umuzi luthuli. Wow. Kodwa ke kungabi kuzoza umqashi umfo kaNdlovu. Kuzoza insizwa okuthiwa ngamasosha. Okay. Ya ayibanginspire kakhulu ubheka umuzi. Ya ngicabanga ukuthi hayi khona amakhasethi akhe ka anganginawo wonke sasengamakhaseti impela ayubheka umuzi ngamthanda kakhulu ngaze ngathanda labo dadewabo uShonaphi noShongayo. Wow. Ya kakhulu ngiyabonakala ukuthi hayi uzinzile impela ngolwazi ungumlandeli omkhulu kakhulu.
So laphana ma usegodle ezokuthi wena ufuna uba umculo seziqalile yini ekanda ziyaduma kumbe akwacabanga ukuthi awusazitshela ukuthi hayi vele ngisuke ekhaya ngasuka vele ngile ngqondo yokuzocula ngafika ngacula nje lama-majuda sarekhoda nje zazile ngombe ezingu-3 kodwa ke phela kwakusase ngamakhasithi kungaqamuka kuqamukile ngisele tepu uye ngurekhodi lalizibiza ngobani lapha alaphana nganisase Nkhangozipho Iqembu ya ngicula umaskandi ngicula umaskandi nje la record ya ngarekhoda sithi kodwa ngenduku umngane wami la kwakuthiwa Phumla usaphila kodwa angazi ngingazokwamanje hayi mhlambe so amacwecwe lawa aphi kwadlula ngazo lezana izikhathi zamakhasethi la chiya kunjalo ayisahlala sakhohlwa lakhohlwa so lapha nekukhuleni ukhula njani umuntu nje uya understand music kumbe isiphiwe beziziningi vele kuwe lapha iziphiwo beziningi ngempela kodwa ke isiphinga engangisiqamise kakhulu kwakungumculo kwakuthi nje iziginci besisashaya lezane zamathini ngicabanga ukuthi nje umuntu owakhulela emakhaya uyazazi ize Oliver lezi am 5 liter yes wazikhandela ngesikhandela ke ngazothanda kakhulu ibhola hodlala futhi lapho ibhola ngidlala kakhulu ngazodlala futhi nokarate hawu usho ukuthi awothayichile izinto ezikuphila vele ya usho ukuthi nje noma nje ngingathi nje mbijana shama round lama side kick yabona kodwa bangesibhakela ngenkuzo ngenqindi mhlawumbe ngakukhona umuntu engakhula naye beza kutshela ukuthi basoka uthi ukuthi umbhaka vele ubuyaziwa hayi ngombhaka angicabanga futhi lapha engake ngalwa khona ukuthi ngeke ngaluza hayi awulaluza angiziqheli hayi utsho njalo ngiyakusho impela ngiphinda ukuthi noma ekhona osaphila ukuthi mina ngeke ngalwa nawe ngakwehlula hayi uzabalekisa uproducer ngivuka ngayo ingasakasa kusafe ngoba thina sikhulele emakhasi selusa vela mankomano wawahamba lobhudi uthiwa ingqwele yalihlangana labanye abafana ayikufika kuthiwa zikali kuthiwe nanti lika mama yakhombela ubunjwela kuthiwa nanti ibele lika mama yakho nanti lika mama isitshwala wona vele wangaphuza ukuthi kusathi ibele oluchayingile vele ngandithayimele nje ukuthi endingafika mina ngihlala ngesibhakele amakomane vele zasikhala hayi zasikhala phela kakhulu so into nje ngebhora like khonoko nje umntwana vele uthanda into activity la manje nje uma ngisekhaya ngiyathatha umfana exercise emgwaqweni sehlisa amashukela emzimbeni uqhakatheka kangakanani ukuthi exercise mawumuntu ngicabanga ukuthi kuqhakathekile ngoba kuyenza impilo ihlale ngani igcinekile ube nje lo mzimba esingathi uyakwanisa ukukhipha amashukela nje emzimbeni ayiwe sicabanga ukuthi uyabulala kakhulu umzimba lokuguga akuphuthumi masini nje ubonakala nje kusasa ngumfana omncane so ngami ushit 16 kodwa iminyaka isiningi utsho imingaki masibala ungacalculate from shooting nazaro ngo-72 izingakujovi ihlazi injaya imensi phela ubona sebendithethisa lapha kulokuze awuchaya imensi fast lapho 72 le uthi umuntu 72 leminyaka emingaki ngase ngiqambe ezetsholo lapha imensi ngeze sebentshela indaba zami 2023 51 51 so but usabukeka njengomuntu nje fresh kakhulu yiyo la ama exercise lokuziphatha kahle wow beautiful ngicabanga ukuthi bengisayibala leminyaka ukwenza ukuthi sizifike lapha kuzalwa leli jaha esihleli lalo la libukela saselincane kakhulu libobotheka kakhulu benimkhuza nje ismile sakho lesi osisi bakithi bale problem bathi ngabe sibambele umfana ethu lapha ukuthi singasifuniyo ngiyakhuza please umntwana wethu Aphiwe kunjani mfana
Angiyaphila. Uyaphila kakhulu. Kakhulu. Uzalwa oliphiwa ngumama ibizo ngubani? Mina ngingathi ke umama kazange angiphile. Waphiwa Ibizo ngalithola kugogo. ukugogo ekhaya. Wathi ngubani? Ugogo wathi ngu-Aphiwe. Wakutshela yini ukuthi wayethi Aphiwe? Uyake kuxoxela. Awuyake ngixoxele. Uthi indaba. Nama ngazi. Hantu thebela ke kuxoxile. Ukuthi wathi ngu-Aphiwe uyake ngixoxele, but isizathu akazi. Kaza ukuchazile. Ngokucabanga kwakho ubona ngani wayeqondile. Hayi. Uhambe umbuza nti uAphiwe ngoAphiwe wakobani? Ngu-Aphiwe kwawomoya. Okomoya. Ezalwa ngaphi ekhaya? Mina ngizalwa ePlumtree. 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 But uyawazi bathi Plumtree is a country la. Yeah. Yes. Uzalwa kuzumnyama. Ngomnyaka kabani? Umnyaka 2007. Kanti ulithuke? Amathuke athatha yonke into nangase thatha lo maskandi. Yayikhona man. Uzalwa ngo-2000 lapana grade bani manje? Athi sinye form 3. Ngifunde eVimile. Form 3? Ungaka? So Vimila isikolo umalume la afunda. So iVimila isame school producer sitho lapana simcachisile ngale. iVimila isame school esafunda khona umalume. Wona vele uhlala umalume ekhaya? Mina ngihlali nomalume. Mina ngihlala kugogo zalumama. Ozalumama. Libona kanjani nomalume? Ngiba lesikhathi ukuhamba ngembo. Uyemvakatshile. Bese sifika nje sipractice. Le practice. So yiwuphi umnyaka esezelwe umtshana lapha malume umthola khona umintroduce kule ndima esikuyo eliyikuyo manje eyomculo? Umnyaka angisawuqondi kodwa ke ngicabanga ukuthi lapha esiqala ukusebenza ezomculo ube ku grade 4 mhlambe usengakusho ukuthi yena grade 4 kanye bekuyuphi umnyaka. Yangiqala ukucula impela naye grade 4. Sasemncane impela ukuthi phela kuthi phela iminyaka esimide lilonke yayisimile likule ndaba zamakatara. Inkosi inhle kakhulu. So grade 4 uyesu uzokuvakatshela befika phela efike ekuthola uchayi isikhatara kwakuthi ukhanya wayithanda la ithi fike amalume ngifuna ukuthi linchayile ikatara nihlabele manje lami ngakuthanda khona uthini enqondo hayi asithi ngifuna usuku lokuqala mawusala ukukhumbula kahle ukuthi kwenzakalani. Usuku lokuqala ukuthi ngathi kwenzakalani angiqondi kahle kodwa ke ngeke uqonde phela ukuthi uyabona uyayibona into zami kuyibeka kodwa ngisakhumbula nje ukuthi ngaleyo mnyaka ukuthi wayefika enzeni yabona ngoba ukuthi ngathi akugxili kakhulu khonapho zwisisa ukuthi wayefika enzeni. Wayefika nje into mhlawumbe ngizidlalela isiginci sami angikhulumise angene nje adlalele esofeni hayi athi malume ngifuna ukuhlabela ngithi hlabela ahlabele mina ngichaya isiginci ahlabele into azihlabelayo into zakhe kumbe bomtshele into ehlabele ini. Ngingasabalo kwakathesi wayehlabela nje ngithi hlabele enye ingoma oyaziyo oyawizwa ngoba uveleni ukuhlabela ukuthi ukhona ukuthanda nje umuntu wakhona. So ebese hlabela lami bese ngishaya leyana yakhabe ihlabela mhlawumbe uyizwe eredweni seyihlabela sengitshaya kumaskandi njalo kumaskandi angaze ngizwe ehlabele ezinye engaba lazo azithandayo ezinye kodwa ngalesiya sikhathi besihlabela umaskandi. Umaskandi umthande nini umthandiswa yini? Phela ngicande ePlumtree kuvame ukuthi siyatapakila siyagogoja ngalokudlala wena wabukeka ukuleli icele ukuthi uthanda umaskandi asonto evamileyo umaskandi kakhulu ePlumtree. Thina siyabe singukubona utapayila lapana usotola wena kodwa usithi hayi mina okufuna inhliziyo yami yilokho umaskandi. Yini yakuthandisa umaskandi? Mina ube ngithanda iradio kakhulu.
So bengilo malume wami uhlala eceleni kwekhaya. Okay. Ubethanda umaskandi kakhulu. Manje siyakuye ngimthole ethanda umaskandi. So ngagcina ngijwayela ukuthi mangisiyavakasha komalume ngoba vele siseduze kakhulu. Ngangitshona nje ngisiyakuye mangifike edlala umaskandi. Wayethanda ukuthi mayedlala imusic uyavulela ivu. Uba mesikhuluma ngayo ngibona uMsobancane. Hayi ngomunye nje. Ngomunye. Okay, usaphila kodwa. Hayi awusaphila. Okay, bathi ngibona usasemusha. Kuthiwa khohluma lo Thembeli. Thembelihle. Shout out to Thembelihle lafana siyabonga kakhulu. Elikhulule iqhaza olidlalileyo ngoba ungom introducer kule genre le akuyo kwamanje. So it's a very important thing. So liqhubeke lapha lo Thembelihle ekumbona umthembelihle kumamelisa umaskandi. Ya, ngitshona nilalela but ngaleso sikhathi ngangakawuthandi ngoba laye waqala sethanda iroom. Ekokothi. Ehlala eshaya iroom. Wagcina ngelila ngamthola edlala umaskandi. Tshone edlala ingoma zika maskandi njalo manje siyamvakashela ngomaskandi. Ngagcina sengijwayele. Ngathi ngelilanga nje sithunyiwe komalume Sobancane. Sathi sifika ngamthola edlala isigini. Asengicabanga. Athi ngqondise eredweni ngale. Ukuthi into engize eredweni sengiyibona manje. Nazi live interact. Ja, ngasengifisa lami ukuthi ngihlabele la. Wavuma umalume. Utangela nkinga mina. Wabetha isigini. Ya. Wabungena ngengoma. Sayikhumbula ingoma yakho noyihlabela. Akunzwise. Ingoma yokuqala engangihlabela ngekamthandeni. Okay, iphi yakho? Ukuthiwa webaba ngikhumbula umama ngoba umalume vele la ubethanda umthandeni. Okay. So ngayilalela but mina umcule engimthandayo engiloku umlalela nje la sefonini izigcwele ingoma zakhe. Ngibheka umuzi luthuli. How? Lovu siqimba. Oh la umalume uthanda ubheka umuzi. La uthanda ubheka umuzi. Lezi pitches zikaba uvusa iqimba. May his soul continue to rest in peace. Okay, all right. So uvusa iqimba lobheka umuzi baba abaku-influencer kakhulu. Kulolu umculo lo esiku. Ngomaskandi. Bonke omaskandi nje nyabalalela but abantu engibathanda kakhulu. Ingoma zabe ngizithanda kakhulu nje. Ngibheka umuzi lethu. Ngibheka umuzi. So malume Sobancane lapha liyaqhubeka lo mfana liya practice. Ukuphi umnyaka lapho icabanga kakhulu ukuthi phela into le singayenza ibe professional, siyenze ibe yinto maybe siye studio sirecord. Sikhiphe ngamacwecwethu amabili amathathu. Lisazenzela ukuthi hayi lapha na siyazitshayela. Mhlawumbe angizuzisa umbuzo mhlawumbe ukuthi ngike ku practicing lapha. Lisuka nini ekuhlabeleni ezakha zizwa eredweni to lezi esesihlatshelwa manje kuze kufike ukuthina hayi ngicabanga ukuthi ngomfana wami lapha singarecord. Hayi sasuka nje ngazo lezo sikhathi ngoba nti uyabehlabela azizwayo lapha. So ngeke uzuthatha into yomuntu yerecord. So ngasensiba lokuthi ke sihlabele ezami sesiya la ngokujwayela la. Sesiya la ngokujwayela So ingoma vele uyazibhalela. Hayi ingoma ngiyabhalela. Zibuya ngaphela ingoma ezijike kangaka. Ingoma kahle zibuya ngathi endaweni nje uyabuphila kiyo ubheka ukuphila kwabantu nokwenzakala kwezinto. Yikho lapho uqhamuka khona ingoma. Okay. Ngoba ungabheka ukuthi emakhaya ukhalwa iviki neviki abantu belahlekelwe izihlobo zabo beshona yabona ke. So kwesekunthinta kakhulu ukuthi kade ngempela kwenzekani. Lami ngiyalahlekelwa nje. Yabona. So izinto zicula ziba i-real life. Ezinye ziyabe zi-real life iqondene ukuthi nami kuke kwangenza. Kodwa ke asikho ukuthi konke ngikucula kuqondene nami noma no-Aphiwe. Siculela nje ukuthi wonke umuntu isizwe sijikelele osecholotsho osegwando osefela kuso la imfanele leyo ngoma. So izinto othi uyayicabanga nje kumbe uyayiphupha kumbe izinto usuka nje ngezimo njengoba usitsho.
ayiqinisweni uma ngithi ngile ngoma engayiphuphayo ngabe ngiqambela umhlaba amanga hayi ingoma kaze ngiphuphe ngiyashaya nje ngokubheka kwezinto ezenzakalayo lokubhala nje ukuthi ngibhala nje ngengqondo kodwa sembona ukuthi uJoy lapha begqoka ibhrugwe elisusu ngiyabona sengicula ngalokuthi ube wawazi mhlawumbe ngawathengela inyo ngasilolile ngowalela limfanele Jobi ibhrugwe lakho leli vele kumele ukuthi uyakhipha usekhulumile ubalo umuntu ibhrugwe lakho leli ngasilifuni hayi asilifuni uzwile balumi langa lithandile ibhrugwe limbamba kakhulu sekucaze sisola la so besaqhubeka lapha ukuthi usuqala ukumfundisa ukuthi ahlabele lezi ozibhalayo wena o ezibuya emqondweni wakho njengoba usitsho kube njani uhambo lwakhona lonolo ebewazi ukuzibamba mawumtshela ngizolitshela isimanga ngoMntuza uMntuza angathi ngalilinganisela njengani uyabona ithindi igabha lika fish awupheki uyavula nje uvula ufake esithebeni uMntuza ungamtshela ukuthi uyishaya wena ngoma uthi icula hayi kabhodadi awuhlala khona pho uyabulungisa nje lapha nokuthi lapha la donsuthi so uveleni uphekiwe uvuthiwe yabona akusuyi umuntu ongathi hayi dlalela phansi ngamfundisa ngakhanda ngathi uyabumfundisa nje ukuthi ingoma ngifuna uyihlabele so ithi amazwayo athi anti yabona ya uvele njina hayi uvele uvuthiwe nje kwayena kodwa sisebenzela ukuthi kulokho lakho adlule ya adlule kakhulu ahambe mo kunalokho ayikhona manje ufisa isifiso sakho ukuthi ngabe ebe yini impela ya abe ngumculi impela odumile ukuthi ngabuya ngami ngelinye ilanga bembone ehamba ngemoto ephume esiphiweni sakhe yazizisiso ezibuya kumalungu thina njengama podcast amahle sithi we receive it ngisebenzela ukuthi la ngelinye ilanga limbone eshaya isigince esiphethe mhlawumbe mina ngigoqa izandla nje noma nihlabe kodwa intambo ziphethwe kuyo kodwa lokho kuyayi ngiyakusebenzela ngoba kusemandleni nami lokho laye engicanga ukuthi into esingayenza nje kungaminyaka mngaka siphezulu uqalile ukuthi umfundisi ukubamba isimbi lempela ukuthi namanje ngakunika ngithi ngachaya nje imbijana uzozukuthi hayi manyala akumchayele uthi uhlungu umoya wami hayi khona kancane nje azwe nje hayi khona sasemncane kakhulu umuntu uze umenzele nje ma podcast amahle siphethe izimanga namhlanje exclusive live and direct ku podcast yabantu besingazi ukuthi umuntu uza apart from i microphone but lesiginci uyasibamba sikhale sizazibonela ke mathupha ma podcast amahle le ndaba inzima ngimnandi kakhulu ngendlela esimanga kakhulu and balomo Sobancane sithi inhliziyo yakho lokufisayo ngalomfana ngaba uNkulunkulu ngakubusisa ufezeke ngoba umfisela into enhle kakhulu and umnikeza isikili sokuthi sesingamphilisa impilo yakhe yonke ashintshe isimo sakho konke akufisayo la empilweni yakhe ngicabanga ukuthi usezandleni ezihle kakhulu masikulalela lapha lama podcast amahle ngezinto ozikhulumayo lento ozifisayo futhi ngalomfana sithi uNkulunkulu akwendisele ayengeze more amaphupho akho la wafisayo ngoAphiwe azi afezeke sifuna ukunikeza amaluba akho saphila sithi siyabonga kakhulu hayi nami ngiyabonga kakhulu akuvamanga kakhulu ngabe maybe ngabe uyathi siyahlupha lathi lokho sikhuza Aphiwe labani kulezi nsuku kunzima ukuthi abantwana impela belalele behambe ngendlela eyiyesabe sifisa ngayo so ukuthola abafana lapha abancane abafana lapha Aphiwe so besalalelo malumabo njalo befuna ulandela into engabaphilisa kusasa eyiyo ngoba lezi zinto ezihlabelayo umncane but amazwi awakhiphayo ajile kakhulu and athinta inhliziyo zabantu abaningi phela umculo ilanguage eshintsha impilo is an international language thinta lapho ngoba ingoma zenu inkonzo into bengifuna ukubuza inkonzo kahle bengibuzile ngathi khale ingoma lezi zibuyaphi because bengisizwa isisindo sezingoma lezihlabelayo ukuthi no zijulile
kakhulu so besisahamba lapha ukuthi la practice ezibongweni zakho ufake lapha ukuthi tin fish hanu mzulu malo umuthi wona tin fish it's just an open and eat so liqala nini ukurecorda professionally mina nje ubona nje ngisho ukuthi sengake kodwa ukurecorda la ingoma nje efike ebantwini siqale ngayina lethi umoya wami yangicabanga ukuthi ina 1.5 years sisiyenzile ukusebenza phela sirecorda naye lirecordi kusiphi studio Kobulawayo sirecorde Kobulawayo istudio isiphi studio ngoba ujiya wakho komculo wenu impela sungakuzitshela ukuthi ubuya phansi kwaZulu istudio ngiyazikhohle ukuthi babuya nje bebhala amagama esilungu abe maningi okuyikho kunye ukusibulalela ulimi lwethu irokap angisasazi kahle ngiyazikhohlwa mpela kodwa irokap studios so lapha wena usuke warecorda wena vele wena uyi-professional artist but umfana uyaqala ungena estudio ukuthi la manje sesiyarecorda ngensimbi zabelungu ukufikisa njani kuye ngahamba naye impela sikhamba nomfowethu uHendi owamangalisa lami nganginovalo lokuthi mhlawumbe eqala ukungena emshinini uzongihlupha ayikadakazanga ngihluphe impela hayi wacula nje njengoba ngisho ngithi asuye umuntu uthi mayenza into ubulokhu uphindelela hayi waphunga ukuthi nje mbijana hayi wabe sirecord wakujwayela hayi manje usekujwayela akusekho into angayazi ingoma seliyipracticile sesiyipracticile hayi wafika nje wangena emshinini akuzange kuhluphe usuku lakho lokuqala umalume yasho ukuthi siyarecorda uyangena estudio kwenzakalani ngena estudio ngilovalo kakhulu njalo into mongayazi uyabungazi ukuthi kunjani uzafika uyenzeni wona sazithi hayi sazihlabelela lo malume sigcine khonapho but manje sesiyarecorda kwafika kwasebenzeka phela sengikukhangela nizange ngesaba wow wafika wagijimala lawe bakutshela ukuthi hayi nasi microphone ihamba phezulu kwamakhizi wenze so ama-notes athile ngafika ngarecorda kahle kakhulu ngeke kuzona malume sa-childing uhlabe laphana kuba lesikhathi ukuthi hayi malume lapho uyangikhama hayi malume ehlisa lokho hayi malume uyi-understanda kanjani iKatari iKatari i-bridge kulento okuthiwa i-bridge eKatari nje iyabe itshintsha ama-sound so iyabe ikhona enye isawundi eyabe iphansi kube le phezulu affecta i-voice projection yakho yiko lapho wazi ukuthi hayi lapha ngahlabela so lapha ngihlabele so ukuze mina ngingabhimbi kuyakumele ngilandele i-bridge ukuthi lona libambe njani inamba ye-bridge ukuthi lona libambe njani so uma ungalizwa kahle hayi malume lapha sehlise lapha sikhuphule kodwa uyakwazi ukuthi abantu bayakuthanda ukuthi bayangithanda ngiyabonga kakhulu phela abantu bayakuthanda kakhulu ulo malume lapha bakuthanda kakhulu ngoba into eliyenzayo into isimanga abantu ababhelieve phandle lapha ukuthi lento liyayenza but bahappy kakhulu lirecord ingoma leyokuqala bayiyamukele njani abantu ingoma leyi angazi impela ukuthi ezinye izinto kusho ukuthi ziyabe mhlawumbe zinoNkulunkulu phakathi amen yazi yayemukelwa abantu yazi yayemukelwa ngisho nazingane ezincane ingane ezincane ungathola zibhizi impela zicula lathi kwasethusa ukuthi hawu ingoma yaduma kangaka hayi bayimukela kahle kakhulu impela kakhulu labona lapho sokushintsha lapho ekuthini yimilo
lo muntu uza wami la behlala sizihlabelela sizihlalele nawo sesihlabelela isizwe and isizwe siyasivuma ya kakhulu lahlatha sami la salisathi hayi ibambe ngakho ibambe ngakho so from umona kulandela ziphi ingoma leli nje idla kade silikhiphe manje lithi imibuzo njengona nje kade suka phela isihloko sisuka ekuthini nje wona uyizicula ithi ubaba wami washona kodwa ushona kwakhe angikutholanga kahle manje ngilombuzo la ukuthi kahle kahle kade kwahamba kanjani so ngisadinga impendulo mhlawumbe ngizayithola ngokuzayo kodwa ngisabuza ubuza bandla njengoba ngisisho nje ngithi ubaba washona ngithi ngenzeka nawe ubaba wakho washona kodwa la ulombuzo indlela ashona ngayo awugculisekanga ngayo uyabona so uyabusase lo mbuzo ukuthi kanti kwahamba kanjani uma uSobancane ukuleso simo eqinisweni nginobaba washonayo abafowethu ababili abashonayo nodadewethu yedwa washonayo awubala nje ukuthanda izihlobo zami ezithi kodwa engizalwa nabo mpela kubaba lo mama sebebathatha abashonayo lasali bangani sasala so7 li7 olingude nomkhulu yawo baba ushuthi nje lo mama bebe labantwana bo10 abayi10 wow mina ngowesithathu wow so kwasukushona abathathu kwashona ubhuti ebengimelama kwasala usisi omdala ayikwazoshona nje labanye abangemva kwami phela so ushona kwababa kungabe kuyikho ngana maybe ukuzwisisana kodwa angisho ukuthi ngisho ubaba wami njengobana ngisisho ngithi ingoma awiculo ukuthi wena usuke wabhekana nani ngini kodwa nami nginje ngashonelwa ngubaba kungenzakala ukuthi ngibhekisela kwabanye abantu abashonelwa izihlobo zabo ngendlela abalembuzo ukuthi ngoba ngathi ubaba nyabe isipersonal ngiyaqolisa nje ukukhuluma isikhiwo iyaba personal ithe sibe personal kodwa ibisi resonate lempilo yami nje angithi ngoba lami ngoma yangithinta kakhulu lami ngilona umuntu uyabe lembuzo ethi lembuzo njalo la ifisa ukuthi ngabe uyazi ukuthi kwahamba kanjani so idlala deleli siyalibona liphumile mhla ka15 angithi liphume eZimbabwe lazo kuya futhi lazo lilontsha ngapha eSouth Africa mhla ka22 ngomgqibelo kwaba kuhle kakhulu baliyamukela kanjani leli dlala abantu ya engibona izolo nje impela sililontsha ayibone ngana abantu balemukela kahle kakhulu hayi balijabulela abantu okuyinto nami ebengingayilindelanga mhlawumbe ebengicabanga ukuthi abantu bazathi hayi phela kunokuthi abantu bethi hayi naye lo ucula ngokufa kwathintini kodwa mbone abantu bekwamukela kahle kakhulu ya kakhulu ngiyajabula nje nami indlela abasemukele ngayo sino Aphiwe ya ngibone abantu impela bekhombisa ukuthi hayi basekela bathanda ingoma zethu Aphiwe ewaqala khawash bekunjani akusixoxe hayi waqala khawash ade kumnandi kakhulu ukholisile phela angikholise kakhulu nje ubona abantu bekujabulela wamaphambi kwabo kufikeni kuwe nje mina ngingathi nje ngiyabonga kakhulu ngiyabonga sothwele imaye kusasemncane ya abantu abadala abakhulu labancane wena ungaka uyabahlabelela isibindi esingakusithatha na hayi lento iyazenzakalela okay injengobizo ngoba mina ngisuka kade ngisaba kade ngilovalo ngisuka kade ngilovalo olukhulu kakhulu uthe ubona abantu bagcwala isibakhona bayangena kuthini kuke lapha kanti ungijabulise kakhulu ujabulise kakhulu kakhulu abantu balithanda idlala elitsha kakhulu because sibonile bigcwele kakhulu iwaqala khawash laphana. Shout out to everyone that attended launch ye-Abamentsha imibuzo from Aphiwe and Sobancane. Ngilobona uSobancane ngathandisisi manje ukuthi usithi uAphiwe uthi hayi noma sithi uAphiwe kimi ngumuntuza
Libuya ibizo lokuthi Montuza. Umontuza. Jesu. Oh Jesu. Ile lokuthi. I think ile izolokuthi zakika enjena. Izakika nje. Alright. Alright. Esikomiyasala. Madoda. Sokusa Zimbabwe lapha balo. Ya sokusa Zimbabwe. Lapho phela. Zimbabwe lapha. Okay. So siyaqhubela phana ngosakhuluma Montuza ya. Hayi umontuza. Mana balo. Okay, and action. Ubuyaphi uMontuza? Umontuza ngicabanga ukuthi ligama elibuye ekuthi nje umntwana mayezalwa nje emncane isidlaliso. Montuza yabona. So yabona so igama nje ngingazi kumama akhe ngoba mhlawumbe nguye ngaba lesathu kodwa lami ngithe ngimbona ngisazi ukuthi uMontuza elesikolo ngiaphiwe. So ukuthi laqhamukapi umama akhe mhlawumbe nguye ongamchaza lokho. Uthi yena ngoba uthi ndichazele ibizo leli libuya eMontuza. Ya mina ngokuzwa kwami ibizo leli kuthiwa kwakuyibizo lika baba. uMontuza. Ya. Nje kuhle. Kodwa uMontuza. Wow. Walithanda la belithanda la. Ya nyalithanda. Ukosho. Hayi ukuthi sisekhaya liwa nje kulabo Montuza abayithu. Omunye ke ngoyinkazana. Ona uMontuza number 2. But so liyalibanga lelibizo. Yeah. Ngilakho phela kuba ngazo lidumisile. Hayi bizo selingilapha. Uzule malu. Angizwile. Ngithethe alikwele phambili. Ngizathotsha phela phaka la kwendi. Beqala ukucicha ukuthi Aphiwe. Uma lokho sobanene ngekuthatha kwa. Ufuna ukuthi kuthiwe Montuza. Asikho ngoba angikuthandi lapha nje ngiyabe ngicwalisela ukuthi njona bathi ngiaphiwe kodwa mina ngithi Montuza. Ayisikho ukuthi kangikuthanda hayi ngiyakuthanda phela. Hayi uyakuthanda la kula problem Aphiwe Montuza. Ayithi besibonga lapha sibonga kakhulu everyone who came through. Sibonile management pusha lapha labo bezibuza ukuthi abantu bazabuya yini ngosoze bebuye. But the support was overwhelming. There have been people on my social media, TikTok, Facebook, that have been pushing ukuthi i-event le ibe impumelelo njalo babuya ngobunengi ngeprice yakhona bekhona abanye sithi hayi kuyadura this and this, but the quality is very expensive. Ngicabanga ukuthi that's how we must show support. We need to grow these people. Singalindi ezinye izizwe zibuye zibaphakamise thina sikhona. Shout out kapana to usigabade from Dozis Brian for your support lapana sibonge kakhulu. Always supporting abantu bakithi into zakithi. Umamazi lapana wemangako sithi charity Kolite umachuma siyabonga kakhulu. Umachuma uthanda ukuthi sometimes ngithi hayi mamoyo tewa Mvalada. Siyabonga kakhulu umamazi lapana. She is always supporting Aphiwe and Sobancane, and we saw her there supporting kakhulu uGerard Ndlela for your accommodation. We are here today because of you. Thank you so much again to Imbakwe Burial Society for your support. Not to Monyati onguyothenge ama traditional attire and make sure ukuthi baba bahle biyathi bibahle ngakhona. Sibe nothabani lapana ubhuti ongachayeceli ngamakhekhe. Silibona ikhiki lihle kakhulu libhalwe imibuzo. Unkeke lo mthathu ufuna ikhekelani, make sure umntaweni lapha umthabani you never go wrong. Fire and ice cakes, and then Sifiso Sibanda umntaweni lapha. Thank you so much. And a lot of abantu abathe bona they wish to be anonymous, but they will continue to support le brand ka Aphiwe and Sobancane. Sifiso lapha ngiqambile njalo le No Bantu page. No Bantu, we see you, we love you, and thank you so much for the support. Rumba News ZW abanye bethu ngama twins ethu lawo abantu bethu be podcast yabantu siyabonga kakhulu Rumba News 24 TK Mxexit and the team. Thank you so much for
ungathenga i-CD lika Aphiwe Sobancane ngo-500 rand. We have got lapana Malipiti is forever a fan. Bengakwazi ngamasikandi uyamthanda. Thanda all room Malipiti ngendlela esimanga kakhulu. Umzesithi asekulu waDifo waJavi Bango. Thank you so much. He's a very great man who loves supporting into zakithi, and also shout out to umfana kaJobe for pitching up and supporting. No mina kudala ngihamba kule ndima, let me come and support and make sure ukuthi I'm there. Zinje zamlungu, you have led by example as always. Wabakhona as a leader, one of the pioneers of maskandi wakithi. Izwe kanjani libona uzinja ekhona ezolisupporta njengomunye umculi wakithi oseqhamile? Ayisizwe sijabula kakhulu, sizwe sifudumala nathi ukubona umculi osingathi omkhulu njengozinja ziyaluma la ezoprocess vivanini. Siyakubonga kakhulu mfuka Maphokothela. Wow. Akusijabulise kakhulu. Labo bozebhubesi lo mfana kaJobe. Hayi sijabule kakhulu impela ukuthi hayi nathi sizizwe siyingxenye yabaculi. Siyabonga kakhulu. Uzwe njani ubona uzinja laphana lo mfana kaJobe? Kade ngijabule kakhulu. Kade ngijabulile. Ujabulile phela? Kodwa awuphothi uzinja ukhona umalume uzinja ukhona namhlanje. Uzosupport. Yes, there is also mentioned to Iqembu Ntwana yakhe, thank you so much for the support. Tulis from Ubuntu Afro again. Thank you so much for the support, publishers and Provoko. I wish the list is Jovi listing there cool. I wish I can list everybody that came through. We saw you, our Sophie, our Zara, our #1 poetess, Pride, Prosperity, thank you so much for the support. Monday, we saw a lot of Abantu Bagiti that are always there supporting Umculo Bagiti. List along, you came through for the support. Keep on supporting this brand. Before sivala lolu hlelo lamhlanje oyezinye sesiqephu zazobuya futhi eziningi sibuye futhi sihlale phansi sizoxoxa sizovakatsha futhi sekhaya njengoba wayevakatshela uJovu lapho sizoxoxa lana amazwi malume okugcina ungafisa ukuthi siwachele abalandeli laphana lababukeli abamthandayo njalo abalandelayo lingu-Aphiwe Sobancane. Amazwi engathanda uwachiya kubalandeli labathandi bomculo ukuthi nje ngizafananisa njengenhlanzi ukuthi thina sizinhlanzi bona bangamanzi. Inhlanzi ayiphili kungenamanzi. So kakhulu siyababonga kakhulu ukuthi babe ngamanzi bona kithi sakwanisa ukuthi mhlawumbe lathi siphile ngokusupporta kwabo ngoba isiginqo sitshayela ukuthi abantu besilaleli. So siyakubonga khona ukuthi bezoba ngamanzi kithi thina sibe zinhlanzi. Siyabonga kakhulu ukuthi hayi sizazama futhi ukuthi ngokuzawo sibenzele okunye okuhle futhi. Hayi siyanibonga kakhulu balandeli bakithi basupport bomculo bathandi bomculo. Hayi siyalibonga kakhulu. Siswele nje amagama. Noma sengiqale ngapha intwana yakhe mtshana wami Aphiwe ufuna ukuthini kubalandeli ugcwalise lapha nozokukhulunywe ngumalume uthini wena kubalandeli phela unolandeli uzolandela ngabantwana abancane ubuye labadala abalandela abaphanda kakhulu labade bebuyile futhi emcimbini ukuzosupport i-album launch. Athina amazwi akho ngabachila wona? Ngibonga isupport ukuthi beqhubeke njalo besupporta ngendlela abasupporta ngayo. Bethenga umculo wenu njalo belifollowa kuma social media platforms Aphiwe Sobancane ngithi. So likhona lapha na ku YouTube, likhona ku Instagram, liyabonakala lapha ku social media. Ngicabanga ukuthi kumlando wami nawe mbukele emakhaya ukuthi uhambe usubscribe and make sure ukuthi you subscribe, you share also. Please, let's support these people. They need all our support. Li talent lakithi leli ukuthi mawuthi ngaliphakamela sonke sile support la kusasa siyafisa lathi kubabona bekubo Toronto, Canada, bethowa umhlaba yonke besiyabazwisa iziphiwo lezabalazo singazigcini kithi kuphela. Let's keep on supporting sibalandela lapha ku social media pages and make sure ukuthi siyathenga
bakhona ama-USB akhona, we like their pages, we follow them on their music platforms, sibe khona kuyo yonke indawo. Thank you so much ukuba nathi njalo namhlanje kwesinye isiqephu sethu se-podcast yabantu. Mina ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi sithe sithi malume Sobancane sicela ukuthi sizoxoxa nawe uze lo mchana laphana wavuma wona hayi akula nkinga uzanini sizoxoxa sibone ukuthi sithini kusizwe njalo sibone abasenzele khona. Thina siyi-podcast yabantu siyabonga kakhulu sithi liqhubele phambili lisubscribe to podcast yabantu, share, like. Mawungekho ku-podcast yabantu angathi sokubukele. Danko. Siyabonga. That was